Alain Mukurarinda wamenyekanye nka Alain Muku wari umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda yitabye Imana mu gitondo cyo kuri wa gatanu. Umwe mu bo mu muryango wa Alain Mukurarinda yatangarije abanyamakuru ko Alain Mukurarinda yitabye Imana hagana saa 2 zuzuye za mu gitondo kuri wa gatanu tariki ya 4 Mata 2025 azize indwara y'umutima. N'amakuru yanemejwe na guverinoma y'u Rwanda iti tubabajwe no gutangaza urupfu rw'umuvugizi wa guverinoma wungirije bwana Alain Mukurarinda akaba yitabye Imana aho yararwari mu bitaro bya King Faisal Hospital azize guhagarara ku mutima. Guverinoma y'u Rwanda yihanganishije umuryango we, inshuti ze ndetse n'abagize amahirwe yo gukorana nawe. Alain Bernard Mukurarinda waruzwi cyane nka Alain Muku ni umunyarwanda w'inararibonye mu nzego zitandukanye nk'ubushinjacyaha, ubuvugizi bwa leta, ubuhanzi ndetse n'ubwanditsi. Yavutse mu 1970 mu mujyi wa Kigali aho yatangiye kugaragaza impano yo kurimba afite imyaka 9. Amashuri abanza yayize kuri AP Rugunga, ayisumbuye yakomereza i Rwamagana, naho kaminuza ayiga mu Bubiligi. Mu 2002 Alain Muku yatangiye imirimo y'ubushinjacyaha ndetse umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda. Muri 2015 yasabye guhagarika akazi ke mu gihe kitazwi kugira ngo ajye kuba hamwe n'umuryango we mu Buholandi, aho umugore we Martine Gatabazi yari yoherejwe gukorera uruganda rwa Heineken. Alain Muku wamamaye mu muziki nyarwanda aho yakoze indirimbo zakunzwe nka Murekatete, Tsinda Batsinde, Gloria ndetse na Museke we. Ese wowe wamumenye ku iyihe ndirimbo? Yashinze inzu ifasha abahanzi yise The Boss Papa ndetse anatangiza gahunda ya Hanga Higa igamije guteza imbere abana bafite impano mu muziki. N'abafashije umuhanzi Nsengiyumva François uzi nka Igisupusupu kumenyekana ku rwego rw'igihugu. Mu 2021 Alain Muku yarahiye nk'umunyamategeko wemeye mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda nyuma yo kugaruka mu gihugu cye avuye i Burayi. 2021 Alain Muku yarahiye nk'umunyamategeko wemeye mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda nyuma yo kugaruka mu gihugu avuye i Burayi. Yavuze ko ubumenyi yakuye mu bushinjacyaha buzamufasha mu mirimo ye mishya nk'ubwavoka. Muri Nyakanga 2021 yagizwe umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, ashingwa inshingano zo gufasha mu gutangaza no gusobanura politike za leta. Alain Mukurarinda yitabye Imana aguye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal azize indwara y'umutima cyangwa se iyo bita heart attack. Jye nitwa Frere Rizi, mwifurize rip muri comment ndetse kandi utubwire bamwe mu bahanzi uzi yafashije ndetse n'indirimbo wamukunzeho.